Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Rong thilu ingdeng thong kebrahini Karbi lameramai KLA Catalon chengpon bomlo. Nipai ingkoi raketom thang achiklo Borjan constituency ke parlo rong thilu patu aklamalong ingdeng thong kebrahini Karbi lameramai thi hekpen KLA ningkanesek amaipi Catalon chengpon bomlo. Sonsi patumiadap keteng siajai mek along Karbi lameramai KLA song alama barim ingti KLA tiripi maipu pensi song alama ingturpon. Bang so ajai mek along KLA kongchun bang joy sing tok bi pensi alhi pachini pon. Lama kang thorahut Karbi Anglong Autonomous Council EM Sorjarong Parmati tirikam maipu sitami chetongdut. Lapen tirikam akongchun bang ontiron bang so lama kang thor ajai mek along chetongdut. KLA along abarim klembang pi lapen breakjam ahawar amai maipu chunbang anparta Karbi Anglong along lamet kachinghon asongja piatum sitame ongdung pen chitongdun si lama kangthur ajai megalong RDP dun. Lama kangthur ajai meg judet pen putho chikimo asai sitame dengpon. Karbi lameramai KLA pining aningkan anke Ningkan phokep ranar kep arta plengtanglo. Bonta mai pia bangke pining asengkanansi ingdeng thong kepra hini an Catalon ponlonglang. Atheke kiramtang apora hutke ningkan phopen ephongansi mai pi talon ponchot. Anparta kiramtang apora hutke Karbi aradatumta kacherap kachetodun kadure kedo kokpen potsi talon ponver un edadlo. Bonta nona bangke Karbi Anglong Autonomous Council Kacharipon CEM Dr. Tuliram Rong Hang Penajok aning kanwangta Karbi lamet amai Catalon ponchia phanpura Karbi Anglong Autonomous Council pen budget pathik ponsi non ke aning kanwangta KLA amai pi pachun pon longbom lopusi pherang ke thengno KLA therapy kongchun bang joy sing tok bi pen ningje pon. HDP pen Protap Ingling report Karbi Anglong News Channel. Karbi lamet amai ini nganing kanan ke okebra nakep lo. Sidame la ningkan asek amai pi bang pining ansi okebra ini yang deng anwer la lage la sojo ni lo kiseng ceng ke haru kresil kebra trok iripu ikora soksiar ni si hala so komiti hut ningkan bang lason ningkan asek amai pi lason padu kali ningkan po pit si kapadu son si aganggo bang pompen nang dubom lo si tambe aku dapen ala suhut sokat pen kirap son kawi dada joini kalbiara tum taka situ dun kawi joini aku dari ke meki padu ni dak dia aku tadu kira non bang ningkan bang tum talon long lo laki ini ke konkret ini yang meng tum talon polong lo la bangke Karbi Anglong Autonomous Council Kacharipon Dr. Tuliram Rong Hang Kijapon Karbi Anglong Autonomous Council hin pen Karbi lameramai panika nasek amai pia farman waje dolong tangka lason itik ikon kendo joinesi so ankan bang itu talon polong lo apen Karbi lameramai keseng atik ke itu Karbi lama ki kapacan anso se kapacing thu lamet lamchong anso se kapacan kang thu pon so ateng pen kimang ateng pen nona atung sitame lempom dapom lo apen ningan ikan sitame juningan ikan songthok Karbi akhai pan tenang song atung ke thedung owe kimi owe bari metum phanta tenang song jadi to bonglong terang nu disika tok tekang alu arona teng ada masak lagi aprang ningkan karbe kebra kebra foksi harus sika paklang kita dan pen ke abipin lo asinon Karbi lameramai pen juningan ikan paklang. MLA di Bropoto Soikia Assembly long PGR VGR lamte kapaklang aputa KSA Maipu Mirjengkro ningkang samsi cepaklang.
Nazira constituency MLA Dibropoto Soikia Supreme Court pen Karbi Anglong along PGR VGR along Aron Repen Kedo Atumaphan Katharle Jipu alo Kapaklang lake Aron Kalipu Kipu Aputak Patumi Thang Nipai Inko Rake Tom Arni KSMI Pu Mir Jengkro Mithang Asai Hem along Perang Ke Amai Ingni Ponsi Ningkang Samse Chepaklang Dibropoto Soikia Ratari Aliaphan Chemathasi Ke Kham Khelapen Ketharle Aron Damdepu Lamthe Kapaklanga Jok Ningkang Samse Chepaklang Pon. News report Karbi Anglong News Channel. Jong si nang li eviction krep lote nang li phan se tame nilitum ke jak kombes tame nilitum ma ke thunang ko ji nang li tum han non election mang bom nang li tum han nilitum na pesek sak dun bek ji lahai nilitum a sentiment na bang ke nang li lahai nang ning na chor tuk nang ne ning na chor teng nang ne usina alang li phan ke achining tum asi non na bang ke la pulo ke dam tang an akache song along ilitum thepolong song tum si otpon chotetik ba kumane si otpon chotetik stame non rat ka chitu bang nang klang lopot jasme pet bang ke rat atuman bang ke kachuru abang ke doveklo apan isi chuning ri la nili phan si tame ba kum anut ka pre phasame hala so akredit bang pivet nang ne athiman nili tum ta rat long si do chot rat jakong ba si do chot nili tum claim ke dam bang ke rat phase claim pi lasi nili tum han credit na pira nang ne lake kaduk abe phanda isi credit banke tuning lage rat credit si dolo pu bang sini ni banke hopon anu ni je silam think ko হয় আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকৰ মাধ্যমত হয় কাৰ্বি আংলঙৰ MLA Dibropoto Soikia Assembly Session along PGR VGR along le phutak lamthe kaningje ningkang samdunde Patumi tong sekot pen nipa inkoi raketom thang achiklo ningkan surihini ra inkoi ra pliarni ake hai lit song rong par district press club of Karbi Anglong asai hemalong pherang ke amai ke phaponang kok alamthe MLA Dibropoto Soikia Assembly Session along PGR VGR along le alam ke phuthak eviction asai kereng pon popu kapang dakpon lake aron tam de pin pensi eviction notice ki pipu aphuthak Karjulong pen Karbi Anglong angkang pi aradatum ningkang samse Thurpaklo Labang so putak ake hai lead song rong par jok seta pherang ke amai pha ponsi ningkang samse chepaklang dun lapen pin rem dun lo tangte tong sekot pen pherang ke amai ke pha pon alam the putak alam le arjuponik sinang News report Karbi Anglong News Channel আজি কাৰ্বি আংলঙৰ বাসিন্দা হিচাপে আজি এইখিনি সংবাদমেল আমি পতা কাৰণটো হৈছে বিধানসভাত দেৱপ্ৰতাপ শইকীয়া কংগ্ৰেছৰ এজন সদস্য তেখেতে বা বিধানসভাৰ এজন সদস্য তেখেতে বিধানসভাত তেখেতৰ মন্তব্যখিনি আছিলে যে কাৰ্বি আংলঙত যিটো পিজিআৰ এলেকাত যিটো অনুচ্ছেদ কৰা বা ইভিকশ্যন কৰা সেইটো বেআইনী তাৰপিছত সেইটো আনলফুল বুলি কৈছে আৰু আনকনষ্টিটিউচনেল তে সেইটো লৈ পেলাই আমি গোটেই অসমবাসী কাৰ্বি আংলঙৰ বাসিন্দা হিচাপে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো কাৰ্বি আংলঙত এতিয়া গোটেই অসমীয়াই থিয় হৈ পেলাই কাৰ্বি যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰতি থিয় হৈছে এইখিনি সময়ত এজন অসমীয়া খাতি অসমীয়া হৈ পেলাই তেখেতে অসমীয়াৰ প্ৰতি থিয় হৈ বা অসমীয়া সংৰক্ষণৰ প্ৰতি থিয় হ'বলগীয়া সময়ত তেখেত তেনেকুৱা মন্তব্যখিনি প্ৰকাশ কৰা বা ৰাজ্যৰ বিৰোধিতা কৰি পেলাই তেনেকুৱা মন্তব্য কৰা সেইটো বহুত লাজ লগা কথা বা লজ্জাজনক কথা এইটো তেখেতৰ নিচিনা এজন ব্যক্তি তেনেকুৱা কথা প্ৰকাশ কৰা সেইকাৰণে আগন্তুক দিনক যদি তেনেকুৱা দেৱপ্ৰতাপ শইকীয়া যদি কাৰ্বি বা অসমীয়াৰ প্ৰতি বা কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি বা কাৰ্বি আংলং সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদে যিখিনি পদক্ষেপ এটা ল'ব বিচাৰিছে বা যিটো অনুচ্ছেদ কৰাৰ প্ৰতি যিটো আলোচনা কৰিছে সেইটো লৈ পেলাই যদি ৰাজ্যৰ দাবী লৈ পেলাই যদি তেখেতে যদি অকণমান মিছকনচেপ্ট বা কথাবোৰ অকণমান যদিহে এতিয়া আগন্তুক দিনত যদি দেৱপ্ৰতাপ শইকীয়াই যদি তেনেকুৱা মন্তব্য যদি তেখেত দিয়ে বা ৰাজ্যৰ প্ৰতি যদি তেনেকুৱা কথাবোৰ কয় তেনেহ'লে আমি আইনীগতভাৱে কিন্তু কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব সেইকাৰণে তেখেতক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে আগন্তুক দিনত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা কথাবোৰ পদক্ষেপখিনি নলয় Diso by Sunday market along SYDCA hinpen PGR VGR along le tharle nang jipu kate songpon atumaphan khai anok belu pusi man pengpen alang li tumaphan karchopon
Longle Pelangli Chirai Componangji Pulote, Kai Asongjata Donangji, Lapen Kai Anokbeta Donangji, Lasi Kai Asongja Kai Anokbepu, Amen. Chemanpon Unpo. Tang Achiklo, Nipai Inko Raketom, Ninkan Surihinira Inko Rapi Asenkana Parman, Singhason Constituency Keparlo, Disobai, Sunday Markerelong, Singhason Youth Development Committee, SYDC Hinpen, Pater Piponsi, Kai Asongja, Katesongdun, Kedo Anatumapan, Karchopon. Pelang pi to war krong thom kachetok adimalong katesong atumapan katum pradun dupen arenga hu kesodun atumapan disobai Sunday marketalong khai anok bepu hokponsi alangli tumapan archopon Pinpur me Kedamtang Karbi Student Association ASCC Youth Front atum Chelangsi VGR along eviction ponangchi pupen hem kachedambom unahut ke phodun atum kedo anapan SYDC ahinpen kachurupon La Sokar Chopon Amayalong, SYDC Maipu Francis Milikpen, Mai Charipon Along, Kachetongdun, KSA Jameson Timung, Muniram Teron, Lapen Alanglitum, Chesong Rapet, Kedoan Akorte Atumta, Chetongdun Si, Alanglitum, Doanapanta, Kai Anokbelupu, Hokponsi, Archoponlo. Chethanda me, Je VGR alongle Tharlevek Nangchipu Rat Ase Angtong Lapen Ilitum Akemangta Pachun Pon Unke Ilitum Karbi Arat Angri Isi Petpen Ning Isi Petpen Kedo Ang Teklupusi Thanpon Lason si Mokewang Chilang Arnita Ilitum Jongsi Kengkamisi Ning Isile Do Tipulote Articles 244A Hemprekta Longvek Chipusi KSA Muniram Teronpen Lam The Than Pachinipon Bolong Komajipen Rensing Killing Report Karbianglong News Channel. Media kote tumpan choro pajero si pini ladak disobaya hawar long nil tum kaching room lake kedamtang helang pialong bihari atu heng pi ekechpi areng rum pasuki paso aning kidukpen nilitum ladak disobaya hawar stame Achesong Fudun lo, the Sila Sukandet, Council Sor 19 to 20. Pressure kept up in Koyani. A chinky Kachatana tank pen. Notice pen up and a mark Pandak Pupu into Masi and Chichaklo. Lasi Lasso Pana Churopa Zero, Lasi Las Bangso Kachesong Bangin to Kanton Pogji, Lapokali, Lasila non within 30 days, a song bong. Alang kita cakateng pen labang ipapleng nangpo lapen piniladak organize lake nilitum SS Singhason Youth Development Committee lapen Youth Front lapen KSA tumdo asihala khenok bi atom panilitum facilitation karjo mai sinilitum padopan lo asi nilitum kuansi lam ding konpo ASCC Youth Front Lapen KSA Chelangsi Di Proporto Soikia Amepi Meke Kai Patumi Tang Nipai Inko Raketomarni ASCC Youth Front Lapen KSA Tum Chelangsi Nazira Constituency MLA Di Proporto Soikia Supreme Court Pen Karbi Anglong Along VGR Along Le Along Aron Re Pen Kedo Atumapan Ketharle Jipu Alo Kapaklang Laki Aron Kali Pukipu Aputak Amepi Meke Kai VGR along le along Aron Repen Kedo Kebekeche Asoapan Aron Ateng Pen Ketharleji Karbiang Autonomous Council Lapen Social Organization Lapen All Political Leaders Atumpen Chingki Chingwaidet Api Resolution NC PGR Lapen VGR along le along Kedo Atumapan Ketharleji Notification Paklanglo Bang Soalam Congress Asongja Di Proporto Soikia Ratchari Aliapan Chemathasi ke kham khelapen ke tharle Aron Damdepu Lamthe Kapaklanga Jok Patumi Thang Nipai Inko Raketom Arning Kangsam Porphai Pli Malom ASCC Youth Front Lapen KSA Klembang Phuatum Chelangsi ASCC Asai Hem Athengno Towar Along Di Proporto Soikia Amepi Meke Kai Padopon News Report Karbianglong News Channel Karbianglong Rajo Kubo লাগিব বা নহলে কাৰ্বিংলং ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি তো স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব যে আমাৰ এই 20 তাৰিখ দিনখন আমাৰ কাৰ্বিংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ মিটিং পাতিছিলো তাত কাৰ্বিংলং ডিস্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটি আছে ইপিজেলসি আছে সিপিএমএল আছে সব পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছে সব হাজু কৰি এটো গখনাস কৰি আছো
তাকে আজি আমি সোশ্যাল মিডিয়াত পাইছো আনলফুল এক বলে Lasi ni gipui bubangke kona jakong kona pensi alang bang dakke anlo fur ek bubang. Athema non chini lo je pini chikang dak lo je Congress ai la tum ke non pen kali la bang so a politics pathu. Las non la so pat itum chini bangke alang tum la bang so hodak affected person amunit tum phan je political kopine la tum a sympathy long ji mine bala so kam tha cho. Hala political sympathy long ji mine pusi la bangke kiklem. Hala bang surya phan. Lasi non head pang la son Congress ai dum patu bom la pen Karbiang long budet ke ur Assam matame la so in blacks bang ke nang ke bat pik joine chichi lang lasi kopi po se Assam andolon ki klem nang kok asu to me court cheng ko hala tame illegal la so migrant ki ong la bang so joine se hala so andolon ta klem nang kok hala so andolon diproport sa chini den ma lasi pini bang ke condemn lo je la bang so pini jikro etame la so diproport so ke nang ning je dun la ke ando fur ek pu bang ke alang bang chok che pik lo lasi la so puthak dak district congress committee tum tame lam klar chipinang po kali pute la bang ke Karbiang long rat akar I tame la bang ke hakuson ka khela bom sinon puta la bang so political la bang so amai les kian jiban matha bom lasi pi condemn lo de proposal so kya la bang so alam the ba chipakla dak de from Nigeria constituency is very much uncalled for, and he is educationally uneducated, I have to say, because which really have been met a very good judgment verdict from the Supreme Court last 2 consecutive times, and he knows very well that he's trying to he's pretending not to know anything about the constitution and what is the Supreme Court have made it very clear that anytime those people living in PGR and VGR can be evicted. The whole of Karbi Anglong, the whole of Assam, the whole of the country was watching and reading it through time and again. But the Congress legislature, very unfortunate. And we, from the whole of Karbi Anglong, with the SDCU front, KSA, KNCA, and different organizations on behalf of that, such emotions should be created in the minds of the indigenous people. This is what we want to say. Therefore, what the Karbi Anglong Autonomous Council have met a very clear notification on the 21, I guess, on that day itself, that these people will be evicted irrespective of any caste, creed or religion. Therefore, people living in those areas as met in the notification have to be evicted, and nobody, no organization, no groups or no any particular religion should not be come into the way of what the notice says and what the Supreme Court says. This is what we say, and we, it's a very, very big condemn that we met in the eyes of that Department Soikya, and very unfortunate. Therefore, I once again like to cooperate the whole of the people of Karbi Anglong to come together and do what the Supreme Court says, to be evicted immediately, permanently and quickly, and to maintain peace and harmony across the district, across the state and everywhere. But we condemn Department Soikya very, very ardently, strongly. If MP election is heading, it may be a political agenda or what? Yeah, fine. He says that the BJP is trying to gain the indigenous vote. That's what he said. So, if he is going to say from that context, the Congress also is trying to gain Congress votes from the indigenous people or the people living in Karbi Anglong and West Karbi Anglong. The same thing. So, what he says is what he got. He has got an answer, he has got a question also. So, he says the political mileage. He is also himself taking the political mileage by trying to defend the people. This is what we want to say. Therefore, he is playing politics, and we strongly condemn him. Yeah. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me